Bosanski seljaci su izmislili egzistencijalizam. Gomile knjiga Camilla, Sabata, Sartra, Heidegera, uglavnom iz udobnih hotela Pariza, opisivale su egzistencijalizam kao filozofski pravac koji ukratko govori o čovekovoj egzistencijalnoj teskobi, osjećaju očaja i dezorijentisanosti pred naizgled besmislenim ili apsurdnim svetom. Šta je čovek nije znao ni Njegoš, ali je znao da čovek mora biti čovek i on postavlja čojstvo kao zahtev. Teško je to biti, ali još teže ne biti. Meša Selimović je sam govorio da mu se filozofija egzistencijalizma dopada i govorio je da život jeste apsurdan, ali da će živeti uprko svemu. A za takvu konstataciju zaslužne su narodne umetvorine, koje je slušao upravo od bosanskih seljaka. U knjizi Pisci mišljenja i razgovori Meša navodi da čitava filozofija egzistencijalizma staje u samo jednu kratku rečenicu – živeti uprko svemu. Naime, Meša dodaje i sledeće: tu ja nalazim onu jedru, energičnu odbranu od svake slabosti koju bi težina života mogla da nametne. Volim ono Kamijevo: imam pravo da se ubijem, ali neću. Živjeti muci u inat, kako bi kazali moji bosanski seljaci. Znate li za bolju definiciju?